Take me back. Now she take we see. Take me back. Yeah, this is Etoile de centre. Reka tubayagire ingorane z'amatagisi n'abigeme. Aha. Pi. Fata taxi ndariha, sheri musingu umutima, wena bisuzi gerufata. You never take it, baby. Fata taxi ndariha, amahera singorane, wegusanyaruka. Come on, faster, faster. Abakobwa turabakunda ariko muragaba, keshi turasanga badukoresha amakosa. Wiyumvira ibyo ushaka byose, jewe umbwire gusa, ugafata amadeni kugira ngo ntakugaye, ukigira VIP kandi ubabaye. Reka ngucira agace ku ngorane z'amataxi, urazi ko hari ubwoko bubiri bw'amataxi, taxi moto hamwe na taxi voiture. Ubu rero benshi basigaye bazitiranya, namubwiye afate taxi moto afata voiture, nanjye ku mufuko nari nifitiye ya moto, izuba ni ryinshi sinari gufata moto. Ni bya hivyo ariko muko umengo wihenze gato, ubundi ndiriye dero zazaza na moto. Fata taxi ndariha, sheri nusimbu umutima, wena bisuzi gerufata. You never take it, baby. Fata taxi ndariha, amahera singorane, wegusanyaruka. Come on, faster, faster. Ahezi iminota 30, asharashika n'amafreshere tu, nanje ndamukubise ijisho ni you sister unapendeza. Nuko je nitwa Nzito la Pacifique, nkaba ni umugwi wa Etoile de centre. Ndabakaribishije mu kiganiro Take Me Back. Hello, ni DJ Daddy. Nanje nkaba ndi mu mugwi wa Etoile de centre. Karibu kandi muri Take Me Back. Nanje nitwa Sirabahenda Wiri. Turabatumiye mu kiganiro Take Me Back. Mwambire asasa. Bo. Komunda twagira rero tubayagire kuvyerekeye indirimbo Fata taxi ndariha. Ukuntu twayimviriye, uko twayikoze, ibisangano rwabo twagiye turahura nabyo, donc ukuntu twakora mu bisanzwe kera. Ndibaza turi kumwe muraturyohereye. Nje mbona taxi icyo nibuka biza muri memoire n'ingoga ni session ya recording, kuko mu bisanzwe twayikoreye kuri studio twari dufise kera yitwa Kirimba Arts. Ni nkuko twese twakorera kuri studio, Willy na Pasi bakora muri audio visuel, ibintu by'ama visuel, je na Romeo tugakora muri audio muri production. Ndibuka ko twagize instrumental yarakozwe Pasi niwe azane n'iciyumviro turayikora, hanyuma haza ama session yo gushiramo amajwi. Abamenyera iby'amasidio barabizi. Niho nibuka yuko habereye utuntu twinshi, kuko uko umwe wese yazana texte yiwe wasanga yisangije utuntu, ariko en general ugasanga ide twese turahurije ku kintu muri za texte zose ziza kuza, ugasanga harimo ikintu byari biryoshe no kuri. Ubwo mu bisanzwe muri Etoile de centre twebwe indirimbo ndakunda ngo twicare ngo tuyandikire hamwe. Mu bisanzwe indirimbo twebwe umuntu azana icyumviro cyane, hari n'igihe icyumviro kiza turi no mu kabare gutyo, hanyuma naho muri babiri, abo babiri barashobora kugenda. Kenshi indirimbo zikora usanga ari Daddy na Romeo, kuko deja bo bari muri audio, bama bari muri studio, tweho natwe twibereye muri video.
nibo kenshi usanga bakora barashobora gukora nka instrumental urumva ko ubu pasini bayikoze ya taxi ndari je sinari ino nari mu Rwanda ari muri mission urumva nashitse nsanga uwo munsi ari umunsi wa registre urumva umuntu uko dukora umwe wese ari yandikira ukwiwe kandi si umwe wandikire muri studio hari ushobora kwandikira yuri ukazana gusa text nta numviriza text y'uwundi we umuntu avuga ati sije niki urumva hanyuma ukaza ukumviriza niba wasanze bagenzi bashize nk'amaji ukumviriza ibyo baririmbye hama nawe ukandika ugashiramo none niko kenshi dukora indirimbo hari ikindi naco indirimbo tuzikora mu irigara Mibia. bamwe tuko turakubita kabiyeri utibagiye n'amasaha yegereye hejuru kenshi dukora indirimbo mu ijoro cyane birabe imiziki nka yose twayikoze mu ijoro cyane nta musi turakora ku murango imiziki yose 3h du matin niho wasanga ariho tuko turarekodinga benshi wasanga twiyatuma amaklipe menshi kiretse zimwe abasenga twifilma twe twari filima tugashira kamera ku ntebe na TV twadufise gashira trepied inuze bambekana yari chaise bashira na ore kugira ni ore amagashiraho na kamera guca tukifilma rero gashigira reflecteur yari reflecteur nagize intuze yera ishuka yera yari yo reflecteur rero mugafata action ndari hakameme ibintu byari bitanguye ku amanuze video byatanguye gutera imbere amakamera yari yabonetse yari yateye imbere amakamera yari meza nga studio par contre yari yindi da studio gato cyane harimo uburengeti bwamaze no kugira indi odeur ku room n'ivumbi iri harimo na vumbi rimwe ryatari cyane amwe nanuze monitor yari sabufa bwo mu nzu nyene rusanzwe sabufa bwo mu nzu busanzwe bw'imbaho bwari bakorera ama condition agoye ariko ubu sabufa bw'imbaho indirimbo nyinshi na climatiseur ya ordinateur ukashiramo ventilateur kugira nishofe ego absolument n'amatara acika gose nakiya gihe mbwa amatara yaracika naho atari cyo kimwe n'ubu mugabo ni too much amatara yaracika hari izo twaza kwa regisa ahandi mu mabara za muhira kubera ko umucanga wacizwa turira ordinateur rwarurya ruweka rumwe gumugongo guca rumwe runini ruweka basanga ruremereye kurutana n'ijya ntuze ya nite central ego kabisa tukabideplacer tukabitwara amara taxi ndariha kiya cyumviro musanga twari tukimaranye igihe twaratubiyaga ko bijya bintu abakobwa barabigiye n'ubu hari byamubaye ubu biri ku rundi rwego ubu ni atari ubu ni bara ubunye n'umwana mutoyi aragukubita ebana arakubita cimba ro nabajanja gusa yani umva ko nimba ariko ama réseaux sociaux sizi ama TikTok murakiya gihe byarashika ko symptoma taxi bazi ko umukobwa ashobora kuza umubwiyaze agusanga aho akaca ganira n'umutaximen bakamuca amahera menshi kugira aze kumusigira bakaca baba babivuganye umutaximen agaca guca amahera menshi umva bakaca justify ko yaciye bavuga ngo naciye mu Buyenzi birita vuba vuba myaka bwaraciye mu Buyenzi gutora ikirato kwanze wa muntu w'umukobwa w'umugenzi nenge gutora ikirato canje nagiye gutora ikanzu kugira justify makuru se yagize hanyuma bavuga umwana nico gituma abana na pasi yatinya mwaza ati no adiskita kuva hajya no gushika nga mahiri ibihumbi 2 gusa urumva nibiki yaratangaye kubona ahantu kuva hajya no gushika nga hari amahiri ibihumbi 2 bacagucira kandi kijya igitoro cariho ubu mu taximan avuze uravyumva na gato kijya igitoro cariho kandi kibi cyane kuko amakuru se yo ngaha muri centre ville uva mu bwiza mu Kabiga u centre yari 2000 aha twaragira bimwe byo kuri Saga plage ya Bosco mugana aho yaturi haya taxi nyene mara taxi bisi dadi akatu deplacer muri Kibebe dadi arafise imodoka Kibebe twita Kibebe imodoka ari sasi imodoka arashobora kugurura umuryango ukinjira mugabo mu gusohoka problem Kibebe ugani mwibagiye ko ariyo ndirimbo yaduhaye award mu Buganda yari indirimbo yaduhaye award kabisa mu Buganda nico gituma ifite signification nini kuri twebwe indirimbo kabisa kandi urumva ko na karite
uyivugije meme n'izi ndirimbo zo muri iyi minsi urumva ko hari indirimbo nyinshi irusha uravye na condition yakorewemo kuri sabufa atari na moniteur tutarabuka n'ama écouteur ushoboye kumviriza ama écouteur umviriza ibyo uri kuragira ama écouteur yakijya gihe ntiyariyo ntitwaduse ama écouteur ya bien friend ya studio oya meme n'ama carte sound cyari kirenga bo en fait je novuga ko turavye iyo twavuye tukaraba aho umuziki ugeze hariho changement hariho evolution kameme nini cyane gose nini mbwa twararwanya gusa biba bimbabaze yo mbona apana baririmbyi mvuze nouvelle generation se baririmbyi gusa ari nk'abajournaliste ari nk'abaki ari nk'abaki biba bimbabaza ntabona iyo bahagateka umuririmbyi kameme ko yakuboneye izuba yagutanguriye kuko hariho ibintu byinshi twaciyemo byatumye iyi nivo bageze ko ubu ibintu bihinduka byinshi cyane ingene umuririmbyi aboneka ingene mu kibano umuririmbyi aboneka kuko ufite twe twaje kuririmba Uburundi buvuye mu bihe by'ingwano n'ibiki hama hari ba Kidumu na ba Farias Kidumu ntiri bwamenyekane kiyagiye yamenyekanye uwishi wasahuye n'ibyo yego nze isesa ama flyers n'ibiki ngabo hari hakiri yarangaje y'abantu barumogi twebwe umuririmbyi wese bamwita umuririmbyi wese ngo yaririmba umva babonye uririmba gusa hamwe nyene twabavyeyi bacu bavye waruse studio z'umaregistra yani warusanze muri mu muziki ko twagize success y'umundi DJ muri Havana amafamille cyane barabyumva complete malgré que twambara ama pocket twebwe twamye turabashinga nayo misanzu ntitwasuka twambara ama pocket kijya gihe abaririmbyi kijya gihe umuririmbyi uramubona ko ari umuririmbyi birenze rero kimwe n'ubu abaririmbyi naho yabakenye arengana nk'ubwo basosokeye ibanda ugati baba muri Amerika nubwo bari mu Burundi uriro yambara nkane Burundi gutya kubita hoodie izuba rya saa sita muri town gusa ikindi naco hariho abaririmbyi barakundana hariho urukundo rutariho ubu abaririmbyi ibyo gupondana nta byari bihari utubifu nitwabura mugabo ntitwabuza ko abantu bakorana kuri studio wasanga irigara twamwera hamwe kenshi baririmbyi kandi twahura buri weekend muri Havana twahera muri Babylon hagiye impande ya Maki hagiye wagiye warasangaho Farias wasangaho Lolilo warasangaho ndi warasanga umva wasanga kenshi baririmbyi tumwera hamwe njoka tugenda direct muri Havana hagiye nabidondo bamusanga haje nta muntu yasiba haje batwita bakaya Fidel muri Havana office ibiyeri bibiri byagusa kandi wibagiye ko muri Havana ariho hantu twari dufise ushobora kumva umuziki w'umuririmbyi wari we wese wo mu Burundi ukamudekuvura partir ya hajya waraza utazi yuko uyu yasohoye indirimbo ikavuzwa kuvuga ini ndirimbo ya Question G indirimbo ni yande urumva yari nka hopera abaririmbyi benshi bagenda nkabijya bya dimanche bya tabiche kugira bumve nk'indirimbo afite mu kwisinzima igihugu cyose kirafise abariho boîte imwe abaririmbyi bose bamenyekaniramo ubu Burundi ntibikibaho ubu urajya muri boîte twari usohoka atandirimbo Burundi bavugije cyangwa naho bakazivuza hajya amasaha yo gutaha urumva kaje ngo none twazivugije hajya abantu batangiye gutaha unajya abantu buzuye umengo zirateye isoni kuvuza usanga guma kwitamo izo hanze hajya rero saa 9 saa 10 abantu batangagira saa 10 bacatanga kwita Burundi gusa Burundi kuzomba ngo urisikia unazivugi urumva icyo kintu vema badadi hajya muri Havana baradufashe cyane batumye umuziki w'Uburundi utera imbere cyane ndibuka ko hariho n'abazungu bavuga ati bariya ndirimbo zavugije ndazikeneye urumva yego ndadakacha grave yaguma afise ama CD hajya akacagira selection akaca kwita CD akacamuha baje ba étranger bakeneye izi ndirimbo urumva icyo vraiment merci beaucoup vraiment kandi nawe mwarakoze cyane biyaje abakobwa benshi ubu n'ababenshi yaje kuyikora Chanzana muri Havana tuyumvirize kwanza muri tumva ingene ivuga muri boîte c'est sound nini so banya bantu ze watanguye kumbira yari ntuze yawe
nani Uncle Crazy wapana wimento ngo ni y'Amerika ngo we washizemo amajwi gusa ndashaka gushire mu ibi niyo twakoze kwero yavuga amason so yeah avana kabisa wari warakoze. Take me back. Reka rero unye tugende turabe fata taxi clip hanyuma tuze turaraba twibutse ubundi ake twibutse yagenze no nkiri ngaha vraiment vraiment gushika uno munsi nta numwe arakora ibintu creativity uyu muhungu mu gukora ama video n'ama effets spéciaux nivyiwe urabona ukuntu yakweze Bujumbura ivuye muri satellite gashira satellite image Google map ijya epoque ni grave ntiyari muhende bien kiragiye ça 15 ans déjà. Ewe mama we Olha, já não compramos. Viens. Susu Erika. yagiye ubu n'umugwiza tu Erika ubu n'umugwiza tu nawe yarateye imbere rero n'akabare mu Kamenge karakaze kuri nefu agira n'ibintu by'amadekoro muri soma kandi agira n'ibintu by'amadekoro wewe ni buba mwiza bihagaze neza cyane pasi iyo koti naitaka atansiga telefone ijya Nokia urayibuka ari ibintu bitabonetse nashaka kwambara ibintu nk'umurundi mugabo umwe ataramenya kwambara neza urabona ikoti kinini urutelefone runini ukuntu noneho ayo makoti yaragezweho ayo makoti akwambara ipana rya wambara koti muhagarara byabonetse fresh byabonetse byinshi mbwiye Nokia kiyagiye yarite ubwo Erika nasaza asukunyene asukunyene Erika aracari asukunyene badron aho ina ya publicity kandi ari kuri Kadesh hari epfo ni kuri Kadesh mwe hagiye kwa Buja event Alberic ariko kandi urabona kote lumiere twari twagerageje nibyo nagira ndakubaza ati none niwo mugato à l'époque nta bintu biteye imbere amakamera afite ama resolution uno munsi waparve na gute Z1 yari full HD yari kamera igizwe abafundi bari kuvuga ama backlight ngazi yari Z1 kandi yari Z1 ama tokorisa ama mandarine kiyaye yari full HD yari niyo kamera mbere kandi uribuke ko timu yarimo ba Edi Munyaneza yari Richard na Evra na Edi yari hajya Edi kari taxi hariho gapra mengi yafashe Edi kunzoga na Edi ngamwe ngo yarahari kwe ibuka neza menga ni kunzoga anyway ya nkoko none pasi uribuka historia ya bahunda myaka kuno wagiye kwirondera ahantu hose iyo batayisi ndayibuka sinibuka ingene bahunda myaka saratigita ubunye umengo no muvinyu usanzwe ariko kiyagihe bahunda myaka naho kazina bahunda myaka yari amaze kwaririmba wategereje kwironka hirya bawi naje nta niyo nari twayikuye kuko umenga agira uruhande BGF siège hajya ko tumenga niho honyene bagurisha ibintu by'amavani biki sinibaza ngira niho twayikuye kandi ikindi abantu bomenya nuko ibi byose byava mu mufuko wacu na sponsor nta twenyene twabyigirira byose
ndabona rero inkoko iyi muri tournage arazi ubuka ko Natasha yari hayi muri tournage rataguma amubwira reka tibana byabuke inkoko yo nkoko urona twese urona amasaha ageze ku inkoko turayikeneye urumva rero kandi yakora nabo twavuga byo mu ijoro nkaho dejoro abona ubiraye 22h hafi ma 23h kandi twashitse kare mu ma 17h mais le temps yo gusettinga kugira gute urazi ko tournage iruhisha tete tournage iruhisha cyane wambonye rero Prosi yari umugandakazi ubonye Prosi yari umugandakazi aba batambasaga plage hatamba baganda n'abagandakazi abakobwa batamba neza cyane poke yabaye Inesi aussi poke yabaye Inesi uyu urumva ngo yarongowe n'umuzungu nawe nyene yaragiye muri Etazini gutyo tutanga amashanyarazi Evolution yama evolution zikiza nama splash Romeo double poumon Evra turiko turavuga yarayitabye Imana Bobo rest in peace sai gitwengeje ibintu nuko nububikiba n'ubu ni ibintu ubuhoro mikashe yaje kuvyonona gose kwava waravuga uti bana ndaza kuza na twaburanye mugo bakubwira ati none ko ari mikashe kwegera abantu cyane gira ka ubu ni mikashe nyarutsa mikashe kwegera abantu jeri muga musanzwe jeri mikashe namani bage gushaka amaheza jeri none uvuga ngo telefone iri décharger ubu baramaze kubimenya ko mikashe anya kamera kenshi cyane hahindutse systeme bazi ko kana twatwenze natwe twenyine byadutwengeje ntiwari bwabyibonye wanadadira haba none amatama kandi twese gusa gapeshere rakamanye urona mwengo n'umumetsi Stope kwanza mugabo Natasha yambara neza kamera kweli kuva kera Natasha kuva kera none no muri karaoke cyangwa umuhamagaye muri clip Natasha ibana kandi izi mpuzu yaba yambaye yaba yaziguze yabagiye yaziguze uwo munsi nyene yambara izo urana rabi style kabisa kandi nuko yamya kuda muziki kuva kera atamba agira gute kandi yarakunda gukorabora n'abandi baririmbyi kuko petete hari abantu bamubona no munsi bakibaza ko ari gusa ibintu uyu n'umugwanyi nawe nyene muze mu muziki ko nawe karaoke poke n'amakaraoke kwa mushenge mu kibenga muri repetition bakabariha bitanu bakaca bakesha kugira ntafatemo taxi kugira uyafashemo taxi urumva abaheze ucukesha ku nguvu wabukoreye déplacement ucukesha ku nguvu ugafata bisi mu gatondo Daddy bwana kia vitu ya moto sasa sinzi kintu mutabonye muri clip muri studio hajya ahantu aya Natasha kubwiye ati aya mahera je niyumpa Daddy rero reaction yagize bien nivyo tuma muri ari ibintu nashoboye kwereka Daddy acayifata ngo yo akagira kandi mahera niyo nayise mu mufuko muri studio aba barashiramo amajwi kuko je nshiramo amajwi bwa nyuma
bavuga ngo usige utagusiga kabisa gutasiga guca gutamu verni bihereye mu mihahi uyu mukobwa yita telefone yari yikuye kaya kanoke katagira umufuniko katagira ego mengo kari gafunze n'umusipu ku sinzi aho twagatiye kamwe kamurikira sheri kamwe so sinzi najya gatoroshi ryahereye umenga kajya ariko iyo telefone ya mbere yaje ifise agatoroshi yaje mpaka kuyenga ka telefone ahubwo ngo niko yari agafise mu graphics benshi Lita sinibuka kwanza duheje clip eske ko ndibuka ko tujya twaheje clip ya nkuko yaheze twavuga ati ateza kwiga cyane kubera ko niko clip ivuga tegeza nyene nawe yarayikubise susa mapeti mengo munyuma twarabandanije kiyo ahubwo merci beaucoup kandi tubonera no kumufiri no kumuremesha Erika Natasha ebana merci beaucoup kabisa na imyaka ari myinshi cyane ubwo wese tubonije dukorana aje twarakoranye imyaka Badron ari muri Afrique du Sud ujya mu taximan ujya muri Afrique du Sud Badron ari muri Afrique du Sud vraiment mwarakoze cyane gose hama Imana yakirugi washoboye kwitaba Imana natwe dushimira Imana ko natukiri bazima kabisa kubona itaratubwira ati we pit up njoo Imana rindira kwanza gatoya ti hari umuntu ambwira nitabazaho tijisho ryabaye Chuanzu gakweba. Yeah. Sorite. Take me back. Eba, sasa burereka turaba amakomantere rero. Imyaka 13 ariko YouTube itubwiye. Ariko ngize nkazifiltra hakaza nshasha. Hariho irya 5 jours. Yashize ku imitima myinshi sana. Imisi 5 ari uheruka goma. Ego 5 days ago. Ya 5 jours ego. Uyo baramukubisa kana. Usanga baramuheba. Usanga yarakubise Virgile. Acavuga ati ari indirimbo bivuga. Ari indirimbo bivuga ariko gikora. Amahera wakore ukazibona araheze. Kandi rega urigira VIP kandi babaye wogira gute. Nta bundi buhinga. Aho. Ubundi ngo Queen Video was Natasha Burundi. Ubundi 2023. Papa nama 3 points d'exclamation. Manura kuzakera nyine yagiye kuzakera iziri ngo top. Yeah, ngo can't stop listening Etoile du Centre. Love these guys especially parce ya waranyikundiye da. Ubona ari umukobwa n'umuhungu. Bon, ntavyo nzi. Reka kunkwegera. Alors, j'adore ce morceau. Excellent, intelligent et plein d'humour. Jeune bouteille de Baron d'Arignac, je la bois à votre santé. On a deux éconatoués de sommet qui sont toujours là en ce 2021. Ah oui, il y a 2 ans. Ah oh, no, 2020, we're still listening, Etoile du Centre. 2018, when 2018, I'm still like, I still like this one. Oh, zose nizinga. Commentaire zose hano 2080 comme kiyagira YouTube abantu ntibayizi kabisa sinzi ko no bandanya mbe ndabishize he noneho biragiye yebaga aha abandi nabo tugaruke kuraba ngo ijisho ryabaye iryo acaratwenga acashiraka muciko gutwenga ngo ni atari kabisa gusa indirimbo z'akanovera ntazo tukironka wowe ureka aravuga ati indirimbo nk'izi zaroye amasijalo sociale ari varié ego nivyo ego abakiriye n'ivyo peut-être kiri kuri biraharawe peut-être ibintu nk'ivyo canke kwiti yabuza biraharawe mugabo ni mugabo
amasije benshi nyinshi ziravye uzikomye usanga ukuyemo indirimbo nka zibiri zitatu kuko zibishura zifite ama message nyene ama message ubu byinshi nibishira soni malheureusement ngo ubundi yagize comment toujours ngo queen video yari la mamba okay ngo you never take it ha Yaweza ukakubali bagufurashi urayariha mugabo uravuga uti nuko nuzi ko iyo musi twikora hari umushoferi muri yahura mwibuka mbe yitwa Ndya mutipe umwe muremure gutya muremure yaraje avuga ati ngo igiti mukabo ngoreka ndabaha inzoga yarumwe irabura rero cenda mubona ngibinyere ngavo ngumengo muri mwari mwabonye byambaye ngubana ngo exact mukunyene aravyama byabaye Ingoma Arts present Etoile du Centre. Take me back. Hayubona ibipimo by'imikaratusi Ekana hayubona bubatse misiyoni Naho z'amashamba n'ibiti vya mufe Ni naho twakinira urukiramende Abafise amagara bakaja guhiga Buburi nyamaswa tugatamba amayaya Jewe Yohani na Sergio Ekaho hambere twaragimara Abo bagezi b'inkora mutima Bagiye kwatana gakuru Abadagi baraza hanyuma babirigi Baza baducura bufuni na buhoro Dawara babera ifuro ry'igiti Yanka gushikana amagi n'amasoro Uguhunga twungururije hirya ya Nyavyamo Jewe Yohani na Sergio Ekaho hambere twaragimara Abo bagezi b'inkora mutima Bagiye kwatana gakuru Oya turashima kwanza wewe wadutumiye kwanza Dael kuko bake batwiyumvira muri iyi minsi muri iyi myaka bake biyumvira bari byo muri generation yacu tuza kubashimira namwebwe no kwiyumvira ikiganiro kwanza cyo kuja muratumira abaririmbyi bakera bakavuga uko bakora ingorane bahura nazo iki donc bituma abantu bamenya uko byagenda kera peut-être ntihabura no bihingoga bivanye na condition twe tuba twarakozemo Yego turashimira n'abakunzi ba Etoile du Centre pasi ngo mwarabahevye cyo kibazo guma kigaruka hariho suite ya Fata Taxi yitwa Ndimuyabira izere ko nyuma y'imyaka 15 hariho suite ya Amazi minsi afisa akazi kenshi ruguru ni yamanuka yego meo turamushimira cyane dushimire n'abafundi badufasha amasa abakameramani mwakoze twibagire bagenzi bacu bagira mutere muje imbere kujya nyene kinyamakuru cyaje imbere mutere muje imbere mutumire n'abandi barimvye bakera kuko barabibagira cyane nabo nuwo bayarahagaritse mukamuhamagara nawe nyine akavuga akagira hanyuma muze gutumire n'abandi muducange n'abandi nyine muri generation yacu hama tuyagira abantu n'abatoyi bacu kuntu nyene twakora ariko